Tuko filing season, the most dramatic time of the year. Piga yobo! Got to file and pay. Me, you was any stress. Saturday night me June 30th. Sio wasi extend. Sindio? Kwani kuna kulipa? Kufile ni kitu moja, kulipa ni ingine, na lazima ufanye zote. Simi nadhani hiyo ni ya watu wenye wanafanya kwa maofisi. Ai wewe acha kunienjoy wewe. Mimi niko jua kali. Usipolipa, unachapa mapenzi kila mwezi. Hakuna kitu ni stress kama kufanya tax returns na kulipa kodi. I'll get somebody else to do it for me. Last year I filed bill. Kwanza mapema. I filed it on June 29. Lakini ukulipa, ndio maana uchapo mafanya. Hi babe. Kwani whose side are you on? Nilisha file na nikalipa kitambo for my salo na pia my side hustle. Hata ni rahisi. Round hii, make sure umefile returns. Na ya maana zaidi, umelipa. Jijue, halafu jibeta. mugasomea na inde mwancho murigereria na ase umugasoiga wirituko lietichi kabere tariki ya 23 rituko ryo kubanyora bakori emirimo bonsi nene muno kurwa ase serikali. Karibu sana tunyare ko yasanga ayareme yekeonga tinsa isano na ibire chabona mugaso nchenkuru kwa Matilda Oboigwa nere Wilson Makori kurwa sensemo yebi manyererio na nekirongo chaka kurwa se county ya Nyamira nigo abobotani na boigwa abomenyi kurwa se binyoro igati abo kenyoro gya kenonga kirigia ikorongo na boigo gya kanani bibi gutoka ime ye bunge ime ye wodi ya Nyamaya se bunge ya West Mugrango county yo ya Nyamira wono banyale kobokera umuriro gusicinguru cyo umuriro Westima asici nsemecho na abagusangana gitaseni kiga nigo bairire na babere bakobasomo sunte ase ikika ikitambe engana bono bakirebu yakuchase umubunge we constituency yo ya West Bugirango Moske Stephen Mugaka uya ase okubanyora nabo gakwane kebuna bachakire kubekerwa estima ase chinsemo echo Tana ko bujake dikerubo makoi kurwa se kinyo ya sambi ntinara na yekona kenda sana yako jitinanya kora stima mwana gari imetheke ikenucho imege sunte amafuta tango sana nagura natumeka mara nagure kando lya 10 bob lakini jengwa kambi yamo na re bosti gando chibono chistima cha koleki estima bono konyora ndi mwana estime yekurutwa kina abande numoji tukaribwate myaka 60 seito ntwa nakoyerora mbona twayerorire nyonye ntivye chibantu baote abantu ana ochirwa nyomba nyo tukarikorre tukakore chia sola tane fali nikervo moga kanesiro nyondi kimasaki korwa se kinyoro gya kana ni market mwesi ni wa Steve ni moga kata wakere mbia mono asengeje myaka emenge ntwana ko bana stima lakini baone stima ya soiroro twakambia mono na 2027 Richard Mokoro kurumarara nguru batana dali mwesi wa sabor wa tretiti postage kwa tesa sema ya kana ni ento andro to amara postage nzo chitaete to tranya testimejo kero muntu ngonyora restima bona na dengo gusaba abantu bande mbere bataranya restima muna abantu bekinyorukie bate omwaro baranyora stima yendo bona tutagete this the time of working chinga gije chikore njikoreki jige chigoika kero mudala te chibando chi aya koreki ejiro aoni odena rora burukani amakonde ne jindabu pada koreki agorigwe gobana kwerene nambuja mwana musimi wa Steve kanyakobo nande korera abana nenji ba West Mugirange gasi amangana ra siasa propaganda turarabeke kando ndimbu ya mono asengenja ba chumbe ba chorirwa baka bandi chi minister ndwana korra mulero boja ba menya myaka emenge murontorochia njenda terenga umwesimi gwo gendere no moyo oyo nande ko tuli maiga yao asengenjo
twarorere ibeya amatuka amange abana baitu no ne sukuru ekara bago sukuru bago singo someke beya ne rioki tu naende ikabona amafanikio ya 2027 bono ontoro jigendo twanya kumubori gako gere kitu atagete twanyorire na bintu bine gaete sengencho no bisia na chaikerani ime kaunti yo ya Nyamira ni gubono abamenyi bekenyero kya Gesore na bwigo kenyero kya Tente ijo chigotoka ime ye ward ya township ime ye kaunti yo ya Nyamira bono besokire na bwigo ko erabuna ebikorwa byobosalia obosagane na bwigo obibi byaberi bikomentekana ase amatuka bwangoiga bagukwana negetesene kiga nigo bako erabuna ebintu aho byaberi bikoibwa egati yabo chiwaya chestima na bwigo abantu kuiboro korwase byosike ebyabo na bwigo komentekana kubosalia engana batebiruna nigo barigetie gutingerirwa oborende ase chinsemecho elio kwegendereria na bwigo gukora emeroberi yabo batabwati obwo babonde bwensi abe ibigo batit kuja chuma obot kubo kira chuma bagaita kurwa setirisa bagabune chuma bagasoire dirisha bagasonya mbo baga disconnect wa charengo Jones ne bintu binde byarenge mbo na chwa charenge bunime pras ne chuma charengo nyumba chao chokore gas no monto ngwerige ngo kore gas ya chwakari na nda nyumba na renge tukunye tora mbo nyona nyakolira wana wante bangya ntimaega bono singa inko chakira bono asamarieta abantu baminto nkoro kwedu ne Kenyatta nje ninjo amanyo no mochioyo na ndemba na sungusia bono na bergi nkonyoro bokongo bongo nene sana ekero nkonyora na abantu baminto igo bakonyibera kimakusudi abana aba gusina abaga kantunto komanya batotero isi pakanto nyara gusukana one step ya moyoka nto nyara ko yana ekero nje ngosoka ga buone isi kuna sinyona ki tingo yana no monta ngake nungu naende egento ke konga wase na ke egwoche maniego turwa no monto buge pikipiki sanana ya botuko gitoterero to kile muna tuibeiru na buge iri abasaja bande mesiki ensa yonsipi na muire ko beka bugona inkimuta gete kon terrorist aba inu nyamoibi koranga our security ya chirense ekero mo wananchi ale ndire buja no ene raro chungu bure ndibwa embure buja no ene minto bya ya korabya buna bone kero rocho montago chabutuko to kunyara gosoka tukagera to komanyo mondo yo ngakebe kerana tyangani so I'm just requesting our government elinde ba embawa the security section to chakere nyumba kuminya kabiro romba akorire the security check up butuko abaskari baitomba akorire patrol butuko I don't know whether they are doing it because ekero konyoranga ga igane town center na ende konyoranga security areas it means that maybe there is somewhere problem here into twanje de tabana baraiga abantu baraba ibaro ekiagera intubune serikali otoko bwata abantu toko baire nande bayirana koji kubwata omwana bwa manyane kyamanya ko bangaye bono nayo tabwati mwana igonje naro sabe kenyoro amarware gesora nara akorire michande abana abamba manyire abantu abamba manyire lakini bantu mbatageti gusiboka twachandegire twaulirwe binto chingoko binte bingo bosali bwechoire gesore bakato sinyire amarware gesora nara torete iro butako banene twasinyirunga kibono tuko bakora abantu abikiagera na bantu rere serikali go gukikio montaria utamubwatiti ne ng'ombe obatebinga ya ng'oyi ni okwamureta abusa na abantu abono na bari batabwatirire binde ibono ngaitu gusinyunga ngaito kubinya na yo mwancho murigereria na nsemo ya bonchorere korose chiro ya Keumbu ye gutoka ime ye bunge ya Nyaribari Chache county ya Kisii na urobo nigo besokire na bwo gukorokia ekirenga kyabo yo kubwaterana ana mono chingaki bagendete gukoro bonchoreria ase echire yo nigo batebire ase kirenga yo kugura ebirogo na bwo nonye ne chigali chirabakonye na bwo gusirana nigo bono banyarire kumwikera omubunge bw'echinsemecho Moskezairi Janda asibono bagokeire ogusira okwanyarite kubwatuka uchiase aba bwatani abo kero twikaranste twarocenga igatokore bintu bibere bitatu tugaikaransa tukaigwana tubwate megura ondi togokora kero twakora megura ondi tubegete chibese bengi bono korwagu tukagenda obisi tugakwana na manager
kero twakwanete manager kaminyoka bwango akaenda agatebia mwesimiwa na waigwete riogi akaminyoka agatwakira kisimi tukagenda kero twenda na toete chibesa chikoroku 200 ye komite kaira negaikaransa gatangi togokora bagaikaransa bagakwana bakaretera bamemba bakabatebi ezo twaki ne birogo no mwesimi goito na tebete ngoto mentale e birogo 100 ona twaretire birogo neemaone saba konye nekero bakwenda obisi atebio mochumbe oito mbiya mono bono na atore mega ya ito tutore security ya mbiya mono nyambi na chechi ya morochire twaronchiriga sema ne birogo utombira isana ntutagete tonyore birogo ebinde ne chiema ne system wengi mantu bwati ne gari itutagete amona ito kuchumuto tete nyo ndio kubwata nyore mwesimi wanye ndio kubwata aso yo mubuko kabisa aikera tokonye tonyore egari ne system tujokorere ikyongera kiragenderere neke kerengera kura mwaga bati trojenge study tubwate tirimbe asa tokonye nanto nyoro murayo na sairi chando goso yumo ko mubuko ika abantu kwenda mutu bakire biyamo no mwesimi wa sairi ne manager yae osogo ikaga abanya kyombe bonsi kwa chumra twakire biyamo twatemera usanga ne kyombeke ande twaralde buya senge babata marorama ya naende bebekiramo asenge yo koegendereri na support ni asenge ye biashara yabo so uno visio mochumbe yo twachire gotena na barabo mochumbe na ba support ya keigo akaba support ne chiba siko kwa 200 twaicha karora ninki chiba sechi ya kolide naende twabere no mo ko uno visi ngakyombeke ya twale chiba sechi ya golide ma ya golide ote te wata uno visi nga tutaite bimbe tunegi bangete elinde tinyale ko support na egati ya bonchorere kurase municipality ya Busongo ye county ya Kisii nigubono banyare konyora megirio anamuno semeroberio yogosangiriria ebango bwego konyora kwegwa obosemi igoro ye finance bill ye county ya Kisii yo mwaka wechibesa umwaka 2026-2027 bwego ebyombe bitenene to gusangirirwa kwebango se county ya Kisii nigubono byanyare koro kya okugokiwa kwabo ase batebire buna nigo bonchorira bange kurasa mucho Busongo bakwero na bwigo kurwa ebango yabo ase chinga kitiria chibwenerete na bwigo batari gochanda engana batebire buna nonyine serikali ya county ne chikobeka omokia kwene kibuna ebango yonse gusangirirwa kwena nere ose ngo ikiraniere obokorerio buri obuganiri ochiase abonchorire na bwigo abamenyi twabeiro twarorire korengana muna ncho munya biashara omoke abantu bane bechira boni bali bainsepi aba mama mboga chibes chiabo jo jinji atigara constantly muna konyo togo chogu 20 will remain for 20 bob as a finance bill yaita imetetea mtu wa chini, so I'm happy for that. It's always in our calendar that every year we must conduct public participation in order to come up with a new finance act. So today we were doing it for the year of 2026-2027, awaiting the approval by the county assembly so that we will have an act which will be used for collection, revenue collection for the financial year 2026-2027. Bago kirimono nga ase serikali iga yo mugabano ito Paul Simbarati temente tikende njiri konya bawakana na ikigo cha kogenderera nande bateringa mbiemono nande mbarere kuru ase bango na go support serikali ase ngeja magendero barorire ngochiko bara abaya na bororo asokorwa tibesa titie bango. Appreciate the people of Kisii County in general for supporting and always ensuring that they pay their dues or revenue in good time. This has also given us a good way, and in Kisii and Kenya as a whole, the county has performed very well in terms of revenue collection. And we got some problems. When the time to already in our disaster that market, do what the one security rearrange IMAX. So for now, tumuna se chiro IMAX area security.
Omuraivensi ya Kenya ni Muske William Ruto ni gagenderere kustengerera ekirenga ki serikali yaye asate bruna koinekire yanyare gwikirania chira chiria yaberege kuriera Abakenya ka umurai oyuka ukwandara amangana yechisemi oigo nikubona nyare kugikiria ensemo yoko yamereria serikali asebate bruna ni go bagenderete na siasa choko gendera watana na Abakenya batabwati kirenga kindi gyonsi ikiyakira nyare gukonya Abakenya asaba gikire na kutabuna wikirase ebiro biga na magendero Abakenya baganetie. Tumeweka pesa 56 billion kuhakikisha kwamba hakuna mtoto wa Kenya anakosa nafasi ya kwenda university ama TVET ama KMTC. Tumeweka pesa yao pale. Nyinyi mnasema niendelee na kazi ama mnasema fanya namna gani? Tuendelee ama tuendelee? Wale wengine nimewaambia tuambieni agenda yenu ni gani? Mpango yenu ni gani? Sera yenu ni gani? Agenda yenu ni gani? Wale majamaa hawana bwana. Ati akili yao inafika tu kwa matusi, kwa ukabila, kwa chuki, ati Kasongo, ati sijui must go, ati one time, mambo ya bure. Mimi nataka niwahakikishie, si ndio? Si hapa tuko na naibu wa rais, si hapa tuko na minji, si hapa tuko na viongozi wengine wote. Hii safari tutatembea pamoja. Na mimi ile kazi nimefanya, nimesema nitaunganisha Kenya mzima. Hakuna sehemu ya Kenya itawachwa nyuma tena. Wale watu waliwacha nyuma zamani wa Northern Kenya nimewaleta ndani. Wale watu wa kule Nyanza waliwacha nyuma nimewaleta ndani. Wale wa kutoka kule Western kina Oparanya mnawaona hapa wameingia ndani. Wale wa Coast walikuwa wanasumbuliwa na maskwota nimesort out maneno yao wanakuja hapa ndani. Sijui kama tunaelewana. Kwa sababu serikali ya Kenya inatutosha sisi zote. Hakuna haja ya kugawanya wananchi wa Kenya. Wale wanajaribu kugawanya wananchi wa Kenya kwa ukabila ni watu hawana akili bwana. Sijui kama tunaelewana. Wanagawanya wananchi ati wanasema hawa hawana shares, sijui hawa ni cousins, hawa ni maadui, sijui hawa ni tugunia, sijui hawa ni sijui nini. Hiyo siasa ni siasa ya ujinga, hatuna nafasi nayo katika taifa letu la Kenya. Murigire no turakorere ikionga chinsa isano na ibere kurende kendera gusangana into gutira se mitandao ito yekirero mutandao Facebook ulio YouTube na bwigo ase umutandao o TikTok na bwigo umutandao o X osogotonyora buna Getembe TV na bwigo Getembe FM ukwenyure una Getembe FM genderete guchingira emyaka 5 gesa yasoete asembeo igo gendera gotion Getembe FM naro 102.7 koje chingira emirobero ya Getembe chinga kichonsi kyagereke nakyo ekionga kya mwamogusi Guruko Matilda Obaigwa Wilson Makori kurase bimanyiriryo na bwigo nere Eugene kurase studio ya Kavetwara ubuligiriria obuya Ati file and pay. Saturday like me June 30th.